Abusua asɛm no enya critical. Wobɛgye di sɛ ɛyɛ Daddy Lumba free mu no. Ɛho nsɛnsɛm a atwa agu nyinaa na deɛ na ɛkɔ so nyinaa abusua na Paakoso Hene ɛho mfa no. Ntina sansɛm nyinaa ɛkɔ so. Na wobɛkae sɛ ɛyɛ Dadiesoaba Hene twɛ letter tenten de kɔma a ɛyɛ court no a wɔde kɔ defend ɛyɛ Kofi Suit Park ɛsɛ yɛntu no. Abusua sisi a me no kasa die. Impenifo baby no mubu sɛ ekurase maka nanso no menwe no na isia ɛyɛ adwuma. Ɔmanfla yɛ lawyer Fati sɛ ɔmfa krata no ensan embla back na ɔmunya obi a ɔba be defend ana sɛ ɔba be gyina ɛyɛ krata na chi wɔ ɛyɛ court. Abusua nsɛm bi bɔbɔ bampenifo abɛkasa nsɛm akɔso kame ho na nkɔgye nsɛm wi ɛne no nkyerɛ mu embla. Sɛ nana bo atitro letter bi akɔba bi ɛyɛ ɔno ani din mu. Enti asɛm ba ho a ɛyɛ ɔno ani din mu. Sɛ memfa ne sɛ Efigyase Hene ɛtro letter ana wo ye bibi ɛde kɔ baabi a ɛyɛ ɔno ani din mu Mampɔn Hene na na sɛ bonsu ɛyɛ bibi a ɛyɛ ɔno ani din mu ne letterhead asɛm ba ho a ɔno anebe akantofo eti sɛ ahene mimikuro mu hene na nakwa me bafo akrapim otumfo piesie ekotro letter bi koye bibi woni din mu na asɛm ba ho a wontimi me volve Asantema Traditional Council he should go and account for Nana trade the sound from Efigyase mat that's it. In this case Nana Dadiesoaba Hene enetro ne letter wonu ani din mu individually whatever the outcome he should account for and yet justify kuo no because letter now what they buy no one for justify kuo anka ho one refer Asantema Traditional Council and your no stamp ne letterhead and a waso enti so hini bia kwaye na ade a said that otumfo yewura me bodi ka asem o ka se me ntu ohene wa wo mkrofo ene de obeba na omo ba na omo bebo okwa adu na se bo wa na ye yiwu mpaboa kama enti saa ohene no sa asem ba na omo di ni kogina ho a ahemfu no nyina aka jami kwaku usu ne kasa ye me de o si ye tufu wuntie ye ka kire o ya wuntie wohu se ugina ho wohu de wani maye me ka wo hini ya na wasi ne si gold a asem no be ebae wo se he wo mfere wo ba wo se asi si gold o sere na wo gold wo gold che yewura de wi na no obema wo no obema wo hu jimi ni unyansa da bia sa asem kwa yimfie na mepe obi atie na tia kwakusu awura de nana the way obema wa asem no obe refer one mo hu from day one de omo ka kire o afutu omo de ma o a ni nyina wantie etu be so okasa wie abehu se no asem na akasa no asa e wo se me wuro me mpabo na mekọ enti bi so asem we eye Nana Dadiesoaba Hene no emfa eye otumfo ana Asantema jase fekuo no emfa omo ho because I know say I think say anka say hini nyina aka ho omo nyina aka jase fekuo no but they are not aware of the letter eye Dadiesoaba Hene chroye no ono ana di ni timu ye den e chroye enti asem no de abusua yaka untie ebra no nie Bible na ka se oye de yanka wanim ye den eti enti Kofi usu de abusua yaka de asisu people se no de bibia no obetima ya afa ho abusua ne se yatu manyane ntie se na nabo achampo se okofo band the third ente akatwe ne bro obetina ne naso in fact we dina ne naso braso obeteki on enu obi asia face to face one on one na mia ya doma ho de na ba abawie anisa na manfo bi dwen se o ne ho mfa no ebetimi aye de epe wonachi ebre na so Kofi usu na da kan wase obia na obetimi di Nana bo achampo se okofo ban de teda konwa no adi agro eyotumfo brempo hina konwa da bia Kofi usu ka ebre na so abusa request bra na that's the good news say menti ene say nyame adom letter na obudi kwa ko gina so akọ defend Kofi usu wo court no
menti ye ne say 9999.99999 no kra ne sanso no source say omo ko redraw letter no obi anya na adwen say okwa ko defend the letter no court to okwa ko redraw na letter aka kire lawyer party menti ye no say won fa letter no na ade emere no akurase maka na so worry ye odo e fache ebo manu mi hu akurase waka na wiye midie fache mi o fache nti o se akurase waka na so worry ti lawyer odeba na be pacha odi na ade ama no boko because Asante Ba traditional council say omunim ho hye omunim ho hye. Now the most unfortunate thing is say now ke was omoma na nano ye awe say letter no ya twere bia ma no ya sa twere bia ma Asante Ba traditional council I think said that is where omudi BT no omo amana nya awe say no omo twere bia ma Asante Ba traditional council no so then reply beba enti Asante Ba traditional council reply no buy no and na mayehu no kura bi e wo ba bi ni nturo bi e wo ba say Asante Ba traditional council de na ma meka ho a na lawyer afati we mistake the mistake o ye ne say because of entam na what ye no na eye ne de say entam no de manya te say yes entam no wo Asante Ba traditional council nko ade na ahaso a refer say because of entam no nti ye ntimi nti confuse no and then na che say entam to entam cost entams entam to entam cost entams enti ma me nya ne double entams ma me fa nsem na ma asem no munye du but onim say the Asante Ba traditional council own was exposing the another one because Dadiesoaba entimi nya asem bi emananim I am referring to Asante Ba traditional council as fake rule. There were individual asem bi ankran sem bi ebetima abananim eno wo ho I asemo network here na wase woni mi bedi MTN tikọ na we tikọ na we tikọ na we tikọ na we tikọ na ye hyeche ye mi o MTN tikọ message to tell us ana no so tikọ a good year yes Ejuma and that's the pan and show. Why are dear? And I pay one my near. No name. Papa no boy, no name pan, your mother quiet. I know when him said it's me every say. Oh, said a be a crown on my chair fire. There be a crown on my chair fire. Him says, yes, no name. What we say for this letter, no, Nananum say, anti mamma can once. What they want to care from day one, Nananum say, what's Baba can once. Obekan wants a move. Obekan wants him. Sir, Obekan say, I'm saying, of course, I right here, so one a program right here now. Taking okay, and the man say, Obekan say, that day no na as a wako brage. And did I
Iti ase na me sere. E no say letter na akodu court na so na Dadiesoaba mra no. Wasi ne bo pa se obekọ. Enti obi anka na komante we no obekọ akoyi nsem bia no ama year to year enti obi anka nti owie ye. Enti owie ye no. No owie no o kanti o kana na me kan mitrim say akwai sabi ade ni woni mu ana so woni mu reading ana say there because letter no kai duru ase a one said na wo ka no nanka oyobi a sabi o mini bibia se nko tire ofeku oni din nanka efeku oni nyina yes I decide o mu nyina na decide no one a whole da hono mu a me fancy letter no envelope na two o kai dru ase at the last point no say Paakoso Hene need to me any capacity ni audacity say obeka se watu Ex-Abusuapani na akonwa no kura no onti ho kura asem no kokan kura waje sabi opemiso anu asem aka akonwa no ye wo Dadiesoaba dia de na wo koka akonwa ho asem mreku a akonwa ho asem yes what did they make an say eti ameka say ona wo ka Oko kasa mne se akonwa ne ye ne dia na akonwa ne ye ne dia Oze se o ze dia ne city me se obi di nkonwa sama abre no da bi even obi afa nkonwa sem no kra akonwa ne ye se bi otumfo dia no dia fam Dadiesoaba dia fam Paakoso Hene na akonwa ne ye dia edi wo fa akonwa mfam obi ana wo abeka se obi ni capacity ni audacity so obetu obi because akonya no de akonya wura na kasa ntimi en Fred odi akonya na problem say bia wo need to me so be we ana need to me so be we ntimi na me wo to me say me but wo no a wo ye faku no with me do say obi say obi capacity dia edi okika sense bi nyina na e ho na end of the letter no ho na me hwe say akwa we dim read na say dey a wa be gina ya abu na on say za ra he show no dem say da bre o mo egusu nyina sebi me hu de ha o madwen o mo nsem bi o mo ka bi amfa kwam because enu na say because o mo ka say obi to ya bo say judgment bi e call so a ye man jan hye sade e funu no ma confuse say onko si sa judgment nda so da fa very say confuse Ex-Abusuapani nti otimi ekodi ni wan ya ni ade ntimi to ala me sere na na grofo we omo ya na o so follow right no e dem kwa de be o dem kwa na mo peti e mo na mo de be mo so follow is no mo ntia hwe omo me ka de ntino why are they say on say last mbeka ase we kire o me beka o say no photo bebre de dem entil mo bi aye mo nsese no na last so beka kire o say ne ma bi bu boba but ebze wa so do to from no wa hu de na me ka no but yedi gusu yedi komo wa ase ye dey say akasa yen ye tukwa o me koye program e wo ba bia ni cho me se no o yin frame enu anaju but me ka se ne mama na obeka se kwajo aden me di asema aba o kan Debbie nana me background me hotel hotel me money hotel ma bie eti abusia say dem kan ye dey we are not debating and of the why hit we training so we say park na jina so so o che obi oti abrochiri awurade the environment no very green yeah background efe mi nyina mesibi mi yan nyina intimidate mi nyina mesibi ya bom pa say asem we kwa wie no na mu nyina motimi ya tikwa betra so bi na mo nya good equipment e dey ayadwuma ye be ye adwuma no ye de Ghana crowd the data no hia e che data no pe e na go say network no wait me te call na we aba na we ate call na we aba ya asemo beba che wow Mikita ayo Mikita router na mo so still wait me te call na we ate call na de be di adwuma no so ate call ya be support you ya da say auntie Matepa Auntie Vivian
Yeah, me adum na so eh. Yeah, me adum my invitation one or na me invitation. Oh, sir. My invitation say me we Ghana. O dey show o phone so me send the bill. O tell say me so obeba. Me bedu UK ya wada. My baba ya wedding no and then me refi kura. Auntie Vivian, fatisha me. Adwuma no so chen ye nti se asam no ka baako. 91 kaye ya asa. And I me buy na my business no. Me kai enti kwajo sama nananom say beka asasem ni wiye no afede ye di nkomo ase ene makukuru ye afede started select bi nkofri baby na video nkofri baby no nkofri baby na ho na nananom ntimi baby mu efi oba nananom ntimi baby mu ahwana aha say dey we say no just say dey no okoka letter mu kodwa na nimu na asem no na ye de mu bi de nim koma ye di wase enti na ono so onim de ekokuru ba say hwa na ma light card na ma hwa na ma light no after media na se we na chi ne yin after no e ka say video bi nkofiri baby na let baby no hope na won't be my out to be make baby light na do hwa na ne light kana no tum yes it I was say one ma out no wabako na san wabako went me anche fancy me anche wabako wona waka asem no media can say atantifo ngoma no mo say te pompo ebo na anyire a obo sade be fe mo pompo na bo ebe ye wo ya wan sha muntumi fa wo media platform bi so no mu di nkomo na me sere wase ade achi a na bo se na pai na ye ohuato safe pom na ho adwo ye ma a Christopher hu ye hu no ko fa woni Christo ni bi di ni no aka na no atoma enkasa wadimi woti ake enkasa wadimi onyame pe hwe ma wo skill tingina wutumi nyina wutumi ni mu no ena nyame nso be pass wo the best strike wagu ani mase yes party no onim so o se ndisi fu achi baba jama the AUSU and this support titles and no use di asem na nya say ne lawyer no ne mra nima wonim and no use enya mra no na no use eye NDC for to me and no di regura asem na nyame owo bremo dasani bia ta what won nya o brenso ya e ma renho e ma wa ba mu na onyame brenso a obi ani wa obetunye agira no na edu mebi na efu say ase Ghana fo ti modern Ghana fo lawyer fo mu penifo nyina ye nipa bonefo na se nyame a oye na dwuma no no onim da chiasem oye ne ne no nyame pese o expose to enipa bi eti nyame nyamre ama ye hu nipa bi su asem we ba ye na ye hu hemfo wo mo di asante mayanim edi bone wo man egu asante mayanim ase ye hu sem trofo bebrebe suban o mo di to o man mu ye hu politician fo bebrebe o mo suban ye hu nipa bi suban a woti abrochira e looks abrochira sika giesi ho eti no wo adwapade wo Ghana na te obi ebetena wo adwapade so kwa so jama me because woti abrochira sana Ghana fo bi adwentie woti abrochira wo waye wa de na obi abefa na wo so jama no because woti abrochira ya me ye hu su bebrebe wo nipa mu a ya biti biase eti me fu say me somewhere by Fezia me ko obi life me ka chense luba dada lumba na wo ne ye hu na ne ho sema ko ye Yesu na wo nko an ye witness lumba wo na luba bra bo obebo ye de oye ne tumase no a odi sie ye no ni wo achi no ni nyina apie na ni wo achi no so no ne legend no ebesisa ne ma beda ho abeye hyesode am obi ye hu say ekwan lumba fast wu ye ekwan nipa bi pese ye bekata niema so ne asie niema ne kwan nyame yi ni nyina di ma nipa bi wo ye celebrate wo ye legend bi a wo de to wo say saade we say emre bi lumba Ghana wi asidu
do no anim no ewu ye no se ne si ye eti nyumtofo ne wo ma gidi wo man ni mu no bebre bi so nyansa wo besisi wo manamon wo betutu wo ne emaye ebe hu se nipa etwe wo ho ahia no enye wo nyina na do wo asem to wo ma no be hu wo madofo no ba asem ba ye ya me ye hu ye ka obi a oye dofo a ya me ye hu dofo obi a oye yonko a ya me ye hu yonko si onuapa no ya tibiase ye hu ste papa shi aye yonko a oye yonko a wo si nua wo se nuba ni nua be ma wo gina ho se nuba adam fo oye nua be ma agina nuba abusua nan mu abesine enti no enye ensam ne ba kwa ma ye hu yakabi na emu kabi na wusuo made wo ye be ma wo na wo yire ti abrochira enkas tawo na wo de ho wo ba Ghana wo be fo ba na ne wusie wa na obu ni kwasea at the end of the day no one kasa na bekwa wafidie na wusuma wo na bekwa beyiwu na no obi ewu America matese e go find me bema yeso e na nampo ye go find me eye de na obi a obetena bluche 40 years na braba abebo ye na wawuo na woni yire woni ofase woni obi a na ye go find me ansa na e de wufuna bagana na nye na video sum ye na yi no akobi obetena bluche 40 years bo ni yire ni ma ka woni yire ni ma anka 40 years in abrochire metu to me mo abrabo papa bia aka so about 20 years kra no owo ya kaneba 20 years aka want me nya obi nso ni mo mfa ne body e magana na ye go farm me e dey na enti mema Ghana for mema mo sesam suban na mo wo suban mienu a ye de jeb ani pamu ne ba ko e wosu emoamo afidie na musumu na safidie no eduru me bia ebeyimo ama mani magu asem to beda ho mana ho betre mo oba de eduru de eden a he oba be so nsu adwuma bia ne ho ba ntumi nye ba be ma uduru me bia anya adwuma bia na betumi aye etimi mafutu a na me kachem say ye tie nu ba asem no ne ye femu aba na ye de bi boy bra ne ye de ye nhihye ye emema mumu na munyim hunu muma muni pagye ne hiamo na madi ene mane ne nam akalumba de na semwesi etulumba de na ka semwoi pa semwoi asante memu ifo na yetibie na ka ni patitu selumba no betitu ntina ye obi aya no asemo betu obi akanya numba awa ye odehye asante dehye kan eso wo hu kwan a o man ho kwan to obonsam faso na onyame enam sta akosa se wa hu nyasem na akosi abimpo ma o hu nyasem no onyame betwitwa ade wo mo yesi enka ho tene beche so enka ho me da asikojo nyame sira enka ho da nyame sira ante lawyer ba abusia mu amubisa de ekoso no isem na tofa gina ne se menti ya mate let me put alleged there because menti feeling na no na momenti ya mate ene say e letter na e free Dadiesoaba Hene himfie e kire say eye kofusu eyo Hene na obi antimi ntuno ene nsensem no menti ya mate ne say ye cho letter foforo free Dadiesoaba Hene himfie akwa kire say letter no munyi free court na mo antira ade kro mo de kwakoye ansa no mo de ko anti omo pese omo re eje letter no e free ho na achese ye omo kire se kofusu da so ya Ex-Abusuapani na obi antimi ntuno ni ahonhon sensem no omo say they want to withdraw it from court omo chiro koma nipa na de court so nko yifiro lawyer ba Paakoso, good afternoon. How are afternoon? Paakoso, good afternoon. Akabe 25 akabe 35 minutes answer na do afternoon. Oh, we dey me power tap na me hu ya say ya huri me abe gina so iba cha nya hwe. Me dey nkran say na me dey hye mo say emrantie pa etese mu a 7 previous mu bi kura nkọ aware ye da. Na so asem we ya poma so. Me say be worried that I'm not. What dey am giving you aketu abi be ma. Who dey jai? Yeah.
na asem yetimi atom akoma so na mwanya opepa mwada agie musika Ghana me se me ba Ghana be 3 years ago sesen chese me to data ya me ni timi fetire me ho nani nyina mo ba no pa mo ba wia chese kwan da mo ho kakra bi e wo se mo be ye bibi mama nyame nhira mo wate Lawyer Mamenka asembitiro yebedu mighty owinia bibiani yebedu bibiani enura be almost 10 yebe program ye program ye wi na about 2 a.m. and then Ghana time 2 a.m. and then yebe say akoto aso but me say me small time na me de be home no I have to use it for my ebinie nyame nhira mo bra kwadwo oba baifuo se de ye ko ne ho ne atiti we de manya me mabi mama kwan mu da na nyame shira mo nyame me de me hu wo bra kwaku don let's walking kwesi buache sesa mranche aya nyame shira mo me hu de me ka kora nyame shira mo because aware na fom sa oni emu abrochira tete pani mu nkura hwe we ya single mother se me de bi kwa de na ewu na maami yatimi aye we nyina pegya nkura me se nkura mo ti je me na me ti nkura ya no ne brofo a be ka se ye wo mo wo Britain na se Australia ne America ho baby wow kroma jema kasa wodane na no kura ka brofo na eye ne den na maami we yatimi afasa ne ma we mu nyina awodin din bi pa ba this year bra ko dwome na mu ko adwuma pe na mama ho asema be si ntimi se na mama nso wa brefa o kromu ha o ewia so yes bo a afa ewia itimi ba no just a fire service ni police for na etwi so gu ni pa so wa abonti can you imagine ni nyina maami ya famo single handedly agesa ne ma we nyina na obi ya na yakayaka de se na Ghana fo bi atimi ehwe nyame ani mu support sa de we se tesa medwene ho na me ho yira me akojo nyame nhira mo me de nyame nhira mo na me so se me me be ka kire mo won tum nkwanem na akoma pa mo de ye no nyame nhira mo no obi nso nye bi ma mo de hia dem me da ase tu betimi asimi na ma power tap me da se pa me da se user say user drop abusia eti that's the good news but otina Monday otina nyame ya dum na nyama nyina tutuma we should watch out on this platform watch out fiwani me say watch out on this platform otina say bibia tutum na bibia yo okay na dia ni pa bi dia gu akwan mu no ayese me ka ma otima he odo I'm being real so dia bi ni pa bi dia gu akwan mu no otina watch out bibia me bom bibia me sanka wie ma watch out. And for now, no dear, just keep your fingers crossed. Now Dadiesoaba on one train a letter. On one train a letter. And on one say, or your letter. And the accose, or munyi free court to her. Yamina better than I say. On one train a letter. And the man lawyer fatty. And the same. Now so on one so person or your letter. Esa ko yi efiri court wa na me na edo na se Tina Brown say ba head city me we dey about me ode but na be ma bi ma ne da we dey about me ode so dey nyame na ebe da na se na we just moving from there what ma say tie there we know the nokre and the nokre no and ya follow to date me say what na hala abusia no be tire be say mo so mo nyɛ mmeresa I'm better as someone. Sabina. Sabi. Hello. Nami adwa hima. The radio say money yo. Why? Say the me aba kai no mo nhira de. Say the na me nhira ntable cross nti nyame be fa ba bi bedure why? All the mama. Yes. Money alert. Yes. If I try we dey me go school be me woni nti. Mate. Ahimfia sem a wo kan ene papa no withdraw wa no ho. Ye catch wo mo ne se ye no mo bebre ye papa ne wo mo ye wo fa ne wo mo ye bibia ene wo mo
sebe ye hu ne se adwene ni nyansa de e wona nanom ho sebe ye ka ahemfia na ye ka asema ye se ye kubisa nananom ye kubisa de ndie no de enima ne se de enima ne se ho ne kodo papa no aye niema bebrebe a eno na beginning ne ye betima ase a ye bobo ho esanse ye do wo mo na amamre fie no mo tie na ye be kakai wo mo ye be si nyina ye be kika ni nyina na sebi yes na enimi tie wo mo na ye kakai ye kai wo mo ye kakai wo mo na o ma amfa anye adesua anaso o ma so anto ho ama ye ebinom medase enti de ye chiro mo ne se adwene ni ba akofo tirimu no enti no se me hu ne se kofi bua he wo papa no o ye very wicked na moko nana oba panyi otifie no moko no ho for ensembisa no ma me no ntumi anka de boni bia amfa papa no ho what you say na metina se hwedi ka se ninu ya panyi obedi ade ho ne mode mo na mo hwe ya mode bibia yi ma no na mmom no mo anhwe ankwa akire se papa no me hu ne se o ye very rascal from the very beginning na busuan na hu ne yi ena obi ya wo ba bi ogina wo hwe ni na bi papa no enim so obekọ form ade a waye no na mmom so ono nko abekọ nso pa de never woni nipa bi na bekọ ena ye papa dade so aba ma no ho kwan na one na eko what you say baby a wuti ye no wode no ho atwitwi ena wo pese wonim se bi omo ye nyina omo nim se enkosi aga o omo biti time na mmom no se nim guase be ba mo no nko ade wode no ho betwitwi obi ne ye papa na amanani anna ho wa amanani anna ho kura because the econo the besia na enyesia wie no wan hwe yie na nyame amwa wo ne ya amaw last chance and second chance na se wo niema bi bo wa me no metede ma nyina ase abrabo ho se wotena se na ebo no a onfanya adesua onfa ntu nchirimafo ne esre wo mo ade bi o mo ye no sika efe o na nya ade nyina bible so says boni nyina hini ene sika pe sika no se ma wodan o fa so apɛ no ya ma wodan makura na sa preso ate na wade awie na se wode ya ade mpa da bia wani bebo so no hu se ade boni bi na be efri o rent me fida nti de yesra wo mo ne se wo hia wese me de de what you say hando me ma me na ka wo se hando eyo hia ne ni osikani nkam kese tu the way ehia no beginning no wabenya sika wo se hando me pa me nie hando he wo nya sika nso abehia na kire no nso beka se hando me pa me nie se hando what you say nti yesra wo mo se papa wo yasem na se de yenu ya ba so na nko yenu ya no bi ka no abaya adesua de kese na sa adesua no ye ba platform so ye mfa especially ni mema ye mfa na the sister no last but two no you know yes mo fa mu akwam na sebi ayi opanyi kojo kire kan se wo se adwaman ade wo yatumi ame a kire ye se lumba de a kire se ye adwaman ampa adwaman okobo ye no kese adwa o man mu mienu ye se ye kura pie gina baabi mienu what you say Sabina when Sabina meba na chese word no ade adwaman something that separates adwaman oh that's typical opanyi kojo kire aya akohwehwe ne nema ne benetie adwaman oni na kire mu typical ade adwaman mu mienu ade bokuro adwaman mu ebokuro nice ni be manya me ye na dum no wonya sika na onya ba bi tena sebi ebi no ade ebokuro kwa na oye na kogina wo maya ase ade na de ye o ade wo se wo hu oden a wano madura wo de 10 minutes wo so wo wi a wo he ono panye kojo kire na ne kan wo se say eye wo dia say ye de che wo so ko wi a ye wo wi a no wani awu bebu ana me mo no afere wani awu afere what you say no what you why there wo dia wo licenses de wo ko wi a ye
whatever we are when you would and yes remember abe o da wa se anti enu ani ye kodi enu ani na ibe jine wa ya sisa wo ya na bisa se brada go betumi aye ani ani yes sister ne kan aye no mo bobra mo hwehwe ma kwajo abri ya wo nware ye no so obeji wani bia at least from 45 go you know stay down station wo ho na hu se oba we na me ne etu kwan na oba we na me da acho be boa me a na ne etu kwan ne jai ni nyina na ya hwe Ghana ye nkokurafo ne ye mpanyimfo mu na ebo sa abra we adam mu mra nti bere mu anya bia mo ntira na mo sabi se wa hwe huna den time no no mo ye mra nti te se ye no sorry to say me patcho ma mo fa nche me na e ma mo hu ofe na ma mo hu ofe te say girls no oh yes beautiful ones are not yet born and na kura ye be say because no because so sha sorry to say den time na be jimbre obe hu oba bi okwa afuo mu a na ka ye ni ma me kokko afuo me no ana na me ye kan asem ni oh say na 11 till oh say bi na 11 maami ya ye de nani mo twitwi fom ne ya maba wa bi say no mo gina so na mo gina so no maami ne mo ko find old pictures ba just compared to today no was oh no 80s no was swag papa ni mo say atia papa bi what you say na ejinum ejinum enye de ehire nyina na yesika nti ya ka kire ye na say back to asem say ye pomo acho ya de ya ne wo mo sebi ye bag praman so na nkofo ye wo mo ye ya enu nti ne ye ka wo mo panyin ni nyansa ni panyin ko atirim enti ya sere o made bi o mo ye no mo nwene hu mienu yensa enan yenum ebe ye kura du fa bu nsane so na ye mu do wa nyame ache yade bi a asem ni si a me kwadwo da bia me ka me hu present from me hu future from present present tina say dwene ho we ade we ya me de me hu kosem no na bi ye be wie me say what you say no munyai no moye no na se de tie bia no ene ma ba fom a ye woni pa be brebe sama wo mo papa bi no be di adanse ye wo court wo de mpena wade e be dane ade no wo mu nyina ye be sama wo mo kakra ye hwa mane ma ba fom na mo dadwene ho a oh yeah daddy boat ye be sama wo mu nyina mako because ye nim ni in general me say teacher safo kan come on be chere ne emam teacher no emre bi a ohene ketua ba ko be chere ne credential so ye adwuma wo efikasie mu ho because even was not university ade na mo be ye we say na mo kọ na nkwala ne busa mo say emine bi atwa mo say ukọ kan asem say na ade na wo ka fofura say na wo be ka sika nya de nyina o de ohi a we say na animunya mo mrem de ka kire omo no omo de omo adwuna totofo yes na wo mo mfa me da se sabi me da so hene de ye kan say na nabo champion say okofro band the third wo ye otumfo brempo hena a wote ne ho ne nase na konwa ehye asante man ase yewura ase ense oman hene bi de kafra minuti ni se disqualify me ense ohene bi de ase enti ohene bi entimi metere na nabo champion so kofro ban akonwa ase enye wo duty no yewura pe ene wo saa tumi no ebetima akire na nabo champion so kofro ban akonwa ase enye sabi Dadiesoaba enye wadwuma no kra now na we see na nabo champion sa okofro band the 10 wa ma mesaya ankyerɛw wo so pompon so mu sai no wa mesaya ankyerɛw ohun sa wo ho ɛna okoso akyerɛ yewura eti se wo akontambo bi a yewura enye wo na wo cho letter na wa ba be kan konwa ho asɛm akyerɛ na nabo champion sa ase na konwa ase now na you don't have the power Yes, so about Konya. Unisa, Unim Bibi. Sabeton, Utmisi. Nana, Bracojo, Unim Bibi. What will say, let her de out from a kind. Extra, hello, I'm so what freeze you. Yes. Let her de buy a kind.
Akwaye say saa ele na nkwala ne mienu de koye no obi na twiro ma omo na yesi sign na omo sign ne saa na mimi hu no nti saa na we nso eye emo afie omo pem na omo de twiro bibia enkrofo ye ya bo omo din a omo di asem ye chi omo aye kululu fitide buani na twiro ye na ye copy stamp e de stamp so sign na ye di papa din share ichire saa na misi ehu asem no na omo nim se ebekọ de ebekọ ne se na yesre ye nana no yebu ne pa wa yemfumso baako emre bi a asem ne start ye na yebedi na tem de nanim twitwi fom esampa ne chow na ade we kọ nanim na yesi yetu no na onam ho na okoba ne yekeka ya na hwe bebia akọ akodu oho nti no asem no ene asante homa na da ho de da ho no omoma ne nya pepepe because yen chiri ba ya ye gina mu emrantie a ne mbaba wa ye gire mu no ya besua ne yakokan so book no wo ho a ya kan so what must brakojo hello me pacho mitio pa mitio nka na ya pa kan so enti no omo ye bibia emfa kwem a ye hu na sisi a no nkola ne ya ba no ye mu ade omo ya ye bedi omatam because omo no ma tro mra na to ne yesua nti so omo be ye bibia ye bedi omatam ne ye nana no first fool second fool nti no so we hu ne ntam a onkoye the needful no ntwe ne hu firi asem nim na emra no endi senior city because ya maame no odi mrechi emra eno de ye ne niema enu nti na sabi ni kun wa ho no wa me kikikikikiki no nti emra eno de ye nti emra na eda ho no omoma enu ani because yenye ya adwesi ye be ma de we yakodada unless say ye hu justice ye hu bebia ade no efi a ebedu edu ye no ye mu bi ye adwuma bi aboso mi bi ye di bi kakra koto bebia wo say eto a ye de be twemanso nti no ye ka kire ye nana ne say yes fre no oyemfum so mmere bi we wasanso de ne hu akotwitwi nti so onim so oni oma ye deal bi a ontwe ne hu from now no nkoyi ne din from say ne ye oc kan onyi ne hu from na emra no ene endi ne pepepe nti no mede man no esi brakojo nyame nhira wate yeda mase yo Raka Jomenga sana. me pacho de di won kasa na eye adwumadie hu akọ enti wo de kasa Ani dia na oka na meka kakra to so. Na nan yo no hu se wa yemfo nso bi awo. Ne nkonwa na apa no nkonwa no mo reject wa say ya na wo ye nsem hunu nkonwa na sabi wudi na ye de apa mo wa ye dey. Every so. Just to let you know say yempe wo biem. Nti ye nkonwa no na I reject no. Anything na ma wo ye ne ma basa asa nti ono de ono wo hu fum so bi a wa ye na ya ka mo ka so nsan ko ye something bad. Obesa ko ebie nti no ono de wo hu hwe nkonwa na yi nama ombekọ so aso yi nama enche na ye frɛ na nambra wofa ehia na wonya na nabi nti ye hwɛ ni mu enche wo kofi abusia me so mo mfa ncheme won se ye di dwumadie na empanfo hwɛ ye ebi mo so a omo so bɛn ɛhwɛ ye nti sɛ wo wɔ hɔ a na ebi akɔ bi ba na asɛ message bi ba ɛnyɛ sɛ ɛyɛ unethical sɛ nka meja hɔ but ɛno so ka ho ɛna ma dwumadie no na so enie me nsɛm no na sɛ obi frɛ me di bi ka ho enie me die me sɛ me yɛ messenger. Don't shoot the messenger. Don't shoot the messenger. I'm just a messenger. Don't shoot me. Oh.
Abusia call na minya no say me dear said yet let me deliver it as it is. Say lawyer for no eba Nana Dadiesoaba Hene ho. Say ope asem nchirechire mu omo pa asem no nchirechire mu keke asem na ewo omo anim confuse ne sansensem no concerning eti menti ye no say ti o wo chirechire mu keke wo chirechire mu keke ene de ma omo na mom wan chiro say obi mfa nko court say onfa ode kwaya dance die e dey support the case e pa cho timase e na mi bi say say na letterhead no any stamp no so letterhead no ne stamp no dey nyina no dey na kure but enya asem a wo chiro say no omunim so omode court wonim say nchirechire mu keke na wo chirechire mu e dey akire nipa no enti nipa na kan chere ni say nipa no betimi dey court ana tinchiche mu kwa nipa betimi mu na ko dru court na me ka say wo say na letterhead ne stamp nyina aka o so we ni say me pass em bisa enti abusia me dey asam ne say dey no. Oh, I'm not laughing. I'm serious. Lord of Harvest. Have you seen me laughing? Me need you not pay you, Mr. When I'm serious, look at my face. I'm serious. Oh, sleep because that's a man dead. I'm serious. I'm not laughing. I can't laugh. Let me be serious. Eti. We are not boy. Yes, I know my niece. Enti dia kasa na me dia babere. I'm briefing. Oh, there be someone say I me nyobi I say. Me won family theater there be me briefing. Dia kasa interest. Brakwado. Enti Dadiesoaba Hene. Yes. No letter na wo chro no. Letter wo chro na address wo so no. Ebe court. There be. I just say oh, there be na say nipa na kan. Okwa woni pefe wonim. Oh, there be nipa na kan. No ni. Onya ho a. Enti wo no. That the Ghana ye niema anyhow no. Wonim say sa na we explain. Yes. Wonim ho a. I mensia any mo titiri form. Nana dream kitwa na wona dream no. Na wonim say enye niema nyina na ye na nyina such as a bando ni shoe. That bando shoe. Na adwe. Lata na ya mpa. Bia na na ka na ye no kure. Na stadium na okotwe aka na abusuafo ni bebusa le stadium bebusa leta yi free ni won so ana sa time no free Paakoso. O say I say me machine no mutu kasi. O dia mo me address issue no. Na Brakwado te. Mi se lumba nyom na na. No na wo hia na na wu. O dia ko ka eti na chese menti ye no. Allergy no na. Na chese be source no ye konk. With this call back up no actually say me source no ye konk say. Letter no. Redraw abebam from court. Nipa no a obedi e do age permission. Wan kire ne de ode koye until letter no. Emu be free haba. Na ni nyina kama na mamu ya we se na naso atia ne na echi kakra. Watia ne na echi kakra. Na mate. But ene na confirm. Oh na atia ne na echi kakra. Yes o ko jam many. Matis yes. Oh Dabi na ni Germany. Dabi na ni. They can say UK. Na ni Germany. De mo keka ko no obe. Tinene. Esa mo tsa o hye na yere ho okrom hu ana asese.
me pacho minimo me dia minimo say na na do na afu o de na asia kofa honey blossom platform so de emema ne nkrofo no you pacho na na be hwe ne ma me dia minimo obehwe ne ma wo ye ma me ba ko yi ba na asese minimo be dia mo me yankan ya asem eya be na mo ada eti na ya asem bi mo abeti amenka no yes Brakojo start something by no na asa ma won show interested omunye interested bebre na atam no ya from anteki omo ama little detail here wo mo by neno mo say battle no mu gina no na battle no every little help every ejamatete no auntie mamenka no kure wo mu nchiro auntie no kure ni etie mi mesiro se mi twa no atenta aba me se omu nyina be kasa me ba auntie no kure ni nie no kure na e wa asem no mu nyina ni omu hu se so call enkrofo mu di ma me akohia se wachi a omo akom hu abomo mo from team legal wife no they don't want to read, they don't make analysis, they don't make research. And see, asem no ba, instead of they will look at the substantive issue, no, they will rather insult omo be diatem. And see, from day one, no, omo decide no e fire kwanti. And you be who say omo say na nanom say but na yenya daje nya research in free enhu ba bia free. Yes. Na yenya daje nhwe ba bia free. Na lete bi free ba bia ba na bram na bebra asem no. Na we free ba bia ba bram na ba. Enti they thought say me pacho mama no say so. They thought to say that's how the whole thing should at here. That is how we are known of. Yeah. Attempt. Some be hwe hu a me mo bia din. Obi asam ama ne ho mere so a the same ade no ana ye face no enro se enro achi wa ma ne ho mere so a wo se be di atem foforo wo be di mpenfo bi atem instead of say we focus on the substantive issues. So these people thought say they were going to use the same antics and tactics now they've been using from day one no enti yemfo achire nkonkwaji bibi say na yen un say omo asem no it only came out said them okay ema na nanom say beka ho asem ye tama na akọwie court ama nsem na abobo aba out but omukọ ye letter no ni sa anyama ni nyina no he never talked about it wa mema hint wa meka hwe they kept their mute and until I said asem no ye nyina ye huhu ekotwe free court e dey ba social media so na ono no be kan bi said their momo ken until they told said they were going to use the same antics and tactics against us and it has been working because most of the front liners now yes kan asem no bi no what we are known of is insult, unfounded allegations, fabrications. And instead of doing the research to know that whatever value at the black case, and Muji said they were going to have the gullibles said they are there, and then Yame said, Debbie. Kwajo, you know your background, why do you have to follow the masses? Muji assembly about Munyam research, and I'm working. Minya biti say kontonchi mi hu Yesu ba chosen minya yenya kwaku Kristo mo Kwajo buache yenya ayi kwaku ayi mo kwasi buache ono Facebook afa na wati mo TikTok ase me pacho ti mase enti at the end of the day no na nipa bi mu crop of nipa bi mu ba ye greetings abinua ehun say no asemba we are not more ayi Gucci black. We are not going to follow the masses. And they say, send bebre o ntokwa mu guso okon. Niema bebre o ho. But ohini no epe obi afere no no. Wase ma me frɛ bra Kwajo because na hye na ache. Sorry to say, okanya nsasem onim de woka. Enti ma me ni make analysis. Na ombe gina ho a wahu de woyɛ den. Oka. Ohini bi eyo ohin kese pa me monidi. Ne na wa brochire. Wasi me so live penane na eni ahimfia na woni dwumadie bia se ne leisure time ofa ne phone pe na wo eden o hwede wotimi ma ne nana no mo motim wo na especially say ma agoro no ba na me brofo tantan no ne namu a wasi wotimi sere sa na wa ma ne nana na afre me say wotimi wo ne. That's how it is. They thought said they were going to use the same antics and then Yami Adam yes you are the factors
chama otwi mantis ena ye hu omoto enti letter no omo ba redraw etiawa yambrani the person anka first no a ka letter yi ba na ya atembidie letter no say menhia de ye ba ye ebi kan a omo ntiase na omo nye obi a ncheche omo ase na ya atembidie because omo fu say any right say menhia letter no eba me obi abe who's our question e was a answer but that's it they wouldn't okay reason tia answer no every menhia bad because here menhia sorry yana or the letter abre obi what your letter akomo obi obi but you say no mo sha se na nanke ya atembidie straight yes obi na actual letter aba himfi aba request bibi e no mo so de no o ma reply o mo de no record so mo wo kwa himfie no ameto social media ba himfie reply ne ba ye no abeto social media dia what say hu say obi a make request e na reply aba e na diabolic nti o mo de reply ne mom abeto dwa e te say asem ya shatie letter o mo kotro ma akoso ate e wa no o mo letter no mo letter mi enu e kwa akoso ase wa eno ameto dwo na mom akoso ase wa but my many dia no eno no mo de beto odwa na look say until we say him say I said the secretary now or was Santana Traditional Council any minyansa enti was it in reference to yes as soon as that word by in reference to meaning say enye ye na etiwo mo na mo abebi say bibi and na ye refer mo in reference to mo asem na mo kan ye no enti na ye ka say comprehension is very serious when you want to talk about some issues in reference to enti enka eye na another there so about there no ni nyina mu nso no eye because me dey me sinyame ofa de kutuwa bi onim nipa tim adwen enti wonipa wotim adwen no nyame be ma na expose na entoboase no wayi enipa bi aba mo ma be cheche ne emema ma nipa atiase because eno so no sa front line for de nso ama aka asem no mu cheche mu eni sese procedure kon ka ma akema deje we nyina ma ko because ye mu bi eba mu bui mi say hu say na me na mental my life because na say asem no ye buburije atem didie ntie wa na baba akon so by dede na aba no I draw empaniphobia attention say Ghana for yo cow no they need to listen at least tie ba ko benya bibi ba ko afrim eno ne Auntie, Gema or more Mugusuro no soon now. Yes, Eliano. Case in all, a bit more joining because of the benefits involved, not really interested in the case. In your case, Miss Yan justice. Yan I about my Miss Ewa, but and your mamma say, why the origin I said, not I said, most of them are in for their personal interest benefit on babenya woman and then our renutina and who said ya maybe I say ya net say I saw it na ya some so for near some yammy says anaye we see me kuma we the old man is say you couldn't we and you couldn't lumba ya bedi a travel kwama nti no obi ba mu say bia oh me ba ha say ya metin abi odi me page nti no ohye bi obi so hye mu say me ba ha nkofo me hu say amafo atoto gift bi mu che wo mu ayi PayPal na Western Union me nkɔ hye ho menya bi adi enu nti na bi mu hye ho nti not necessarily say nyina na edi ma me na chi hwɛ justice ni bi aye de edi ama no anka ne kranka bi mu nsɔre nsa me di abusuafo na atem se me do na me say di atem me wi am so body sa so and no she tell you the reason why ya nyema bi mpo ba na ebi mu fa o madwene nkokoso nipa na wo ka no se woni mo onim abi sa ha say asem we yaba but na pacha man on fa na no nsi na wura me serew enya no na hia ne nti no sa na kura na obeba kura sa ma me soja nsi me nkrofo yi mu na ya nko mo so abenko na leta bi aba na ye refi ya nka sa de kura no ho asem kura ne ye nnenam ba bi kokontokwa mu nti aye wapaye no mo de ba yo nyese wonim ne wo ho they know pa okay me da say abusia mama nya quick announcement na asama wo kai na me to sui me so mama nya Lucy
Lucy, mama, you make quick announcement. Abusia, nyame adom. Me Lucy me ba besa ani die. Me wie pe na okasa. Nyame adom. If you watch Neko, our YouTube is back. All the analysis, new various interviews, we are going back on YouTube. Okay. BK Studios. Yeah, the beba beto. Na fe de ye pa. Wa when you be share what TikTok no, ubetimi akọ. Our YouTube is back. Brako di one man and come ask me. Atentaba, Lucy Babu you can say. Atentaba mami wie na wakasa atentaba. Brako jo wasama wo kan ni ye nuanom dia mo kan na beto so. Wa ho say wutie mrantia hene oduro na wode baaye. Mrantia hene oduro no. O se tiniga wife de o ma no na edin o munim hwe na che say ye de asam no ba bi ada no yentimi nka asam ni yie mrantia hene ka sa asam no madwene ko so pa san say ye no ya ye kwa asam na ba bi asam no wa ye be ye ho na ma ye lusu no enu ani say ye de ye ne ntokwa konko a o se ja tiniga wife fo na mom omo no na edin na mom asam na wo mo beka na wo nim ka enura no ka frida asam no wutie sa oduru no enti sa niema na ye no tambia ma ye lusu sansa asam a ye beka na say ye wansam ka bebre wo ho enso wo ma gyan na fufuo na de dia na ntoma na say wansa asam a wo de ba ye fine case enso wo mo nkan no na fufuo na ya nto adi sika no wa tontoma no wa ye sei mlantia hene sei no ne anim ka asam da ho sei ye ka no ye nka eno entu wa de asi scary so ahu sei we mu de wa ka se ono nko atimi ebo game de nyina hwe ho mlantia hene enso afa na sei game no mu ebi mu ahu ade a wo mo ka asem papa na oma ebi mu so de Oma funu omo de bae se ye betoto ayi ama wo mo na ye be ma omo sika no no omo dwo na sam na ye be ka enkunimdie be ba na nya no ne ye ka enti wasam ade ba awia yi de ye da ase pa nya me nhira wa me yenso ye ni age ye ne ye ti asempa ne de ye ni age ebi wo ho a onyo no no otie we ba ye nya ye ma wo sika ye nya wo hwe enso so wa ma ya dwe ne mu ya dwe na akwa akiri ye hu sa asempa pa na ade nam nti nyame nhyira mu nyina so amoba so wo so life na ya amaso akanye Brako me ka asem Paakoso youth dey yi so hwe okay other side mrantia hunu no omo no omo obi odi information bre wo mo omo no obi na ekochi wo mo enti na omo direction omo kọ ena team league so no ye re edin na eba ye na edi atoso na aye manfra obi a so ne camera di open worker enti se nipa ko no nim nyansa wo be ane de eko de o de be platform and amuntie ebi buy say omo de be create platform because politician for be hia omo hu say last election no politician for use social media for pa eti team leader for no mu say enam say omo na e big platform nit no obi a buy ti so obembe ki stand obe creating standard what de be gain bibi wo politician for no na nya